Biyag ti tao. Kasano daytan anak ko. Kanayon kumot nga ipalagipken ka nga gadal ka na imbag. Ang amanya nga tinaramid mo. Kasano ti panagadal mo. Sumarda nga pa lang, tatang. Ituloy kong tulangan apaman amay pasngay ko ti anak ni kini Dennis. Mala, ipasyar mo taw ti kaayan-ayat mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Uwan, tatang. Umay kamin to kini Dennis. Dines baraok. Anya ti plano yu ita iti anak ko. Duwala ang natawan. Makaturpos ko man ti kakaisuno nga anak ko. Ang masikug magaya main. Tata, hindi kay madanagan. Takalpasan ti panagpas ngay ni kasi. Ituloy nantun ti agadal. Ay, nasaya at ano kasta. Gamin sayang ma tinarugyan na. Ngam tata, nagsaritaan min kan ni kasi ti maipapan iti panagkalay sa mi. Ket nakunana, ano man nugot kayo. Agkasar kamin. Ha? Ay ayatek tanak yo tata. Di kay madanagan. Tadyak to pasakitan. Ken kang ronan ti amin. Jak to baybayan, tatang. Anya, masikaw di putot ni Romeo. Wen ka numaray. Kasta mo ti damag dito'y purok tayaw. Kasta ka day, ha? Imina talaga day di ababaay. Sumayag. Ha? Kahit pudno mamaray. Kita ni nanang na. Nakitaray iti sabali alalakay. Ay, agpada da iti anak na. Sayang, imbes nga i-guide na ti agadal. Ay saan man, inununa na mo tigatol na. Akas iti inana. Mare. Ay, imbaglaangan Tasan akas jay ni Beyang anak kao. Igagaid na ti agadal. Gaputaam mo na ti rigat may amang papaadal kan kwa na. Ay kay, asino ngay nga ti ama jay sikog na. Taga kabangibang sa kano nga ilay. Anya? Ay katimbag ano ikalay sada. Tano saan ay saus. Naspak ti raya-raya. Nay, rabeng. Ngamapay ng awan pailaang ni Manang Mau, anak kao. Kanayon mo't amarab yan, nanang. Sa dino nga tamanin ay tinapnapananday di Manang Mau. Siguro. Kadwa naman ang dagiti gagayim na. Isumot ti kanayon nga ibagana, tunggal damagan ni tatang. Kat nasaya at nga rud no dagiti gagayim na ti kadwana. Ha? Maamuak lang at the boyfriend nagsaga na kanyak. Aw, apay akanayon kamutan amarabyan si Kabeya. Ha? Adda ka di boyfriend mo, iso akanayon ka amarabyan. Amangan kidim at numakidedit kan. Ha? Saan nanang? Nagpasyar kami laang kadagiti gagayim ko. Kan may sa awan boyfriend ko. Nasayat nga rod no kasta. Kitaam ni kasi akasadaram. Masikaw. Ha? Masikog? Wan, nasikugan, tanasapa na ki boyfriend, sayo mga main. Ni, kasanon nga ti panagadal na nanang. Ay kat kapilitan na sumarda nga. Anyapay nga Iso aday tati kita manak ka. Pang-aasim tay gaud mo ti agadal. Maamuak lang at the boyfriend mo, makita mo. Nakasarita ko ni tatang mo kasi. Kasta ka di? Kumusta ti panagsarita yo? Saan ka di anak kaungat kan ka ti amat? Saan? Kinapudno na. Nariknak ti kinasingpet ti amam. Imanugot adagos iti imbagak ng kalaysatan. Kasta ka di? Ay naimbaglakit din. Nakaragragsakak. Inton bigat. Agawid na kay lugar mi. Kasaritak na mamakan pa pa. Ibagak nga umaydan. Tapno mapagsasaritaan tayo ti panagkasarta. O sige, mayatak iti dayta, Dennis. Anak kaw, napagsasaritaan men kadagiti naganak ni Dines. Akalpasan ti panagpas nga imaw. Ituloy mo ka na ti agadal. Wan tatang. Nakuna, ti ina ni Dines nga isuntok ka no ti mga weri ti agbalin nga apo ko may.
Nagsingpot at talaga ti ina ni Dennis. Awan makunakan ko na tatang. Wow, anak ka. Iso ka na yun ka kumamit anasaya at kadakwada, ah. Anya, agkasaran ni Kasay ko na maray. Wen ko, Maray. Kasta mo't ti imbaga kanyak ni kakarumyo idi na minsan nga aldaw. Kasta ka day. Siguro, bak nang dyan nakasikog kwa na niya. Diya ka mo Ay, una yan day dyan nga anak ni Marinida. Haha, 20 pa lang titawan na ngam ikalaysadan. Siguro, nagkalaysada agawid ni Marinida. Wen siguro, Maray. Ay, nagubingan pa ilaang ngam nakiasawan. Ha, sayat a babae. Kanya nga rod nga no kasta talaga tigasat nga. Narigat tagsaw iti negatibo, Maray. Ha? Nangruna ka damo babae nga anak tayo. Isuan na saysaya at nagulimag tayo latan. Apay akas tati lang ang anak ka. Ada parikaw. Awan tatang. Pampanunutag lang amin tinangag ko itay limabasak ijay tersena ni Nana Suping. Apay anak. Siyak ti pagsasaritaan da ijay tatang. Okay lang. Pudnomat ngamin. Nasapa ak anag pasikog. Basol ko mat ngamin tatang. Andyan ti pada at taaw. Angem, bayamon. Tinapatag awan dakes ngar aramidem kadakwada. Dumteng to ti aldaw ama amiris dati kasjay nga ibagbagada maipapanken ka. Wan tatang. Hindi kayag danag. Saan ko nga ugali ta agimula iti sakit tinakam iti padak at tao. Nay, tangat rabiain, ngumawan pa'y lang ni Bea. Sa dino nga tamanan tinapnapananday siya nga anak ka. Sinalbagkit de. Diyak la pampanunod. Nabartag ka, Bea. Abay ko man na nabartag jak magdumaw daw at iti kwarta nga ibartag ko kada kayo. Alay ko. Kano pa'y anasursurom tinaginom Kan apay akasta ti panagsong-song bat mo kanya ka? Sige! Tung pandak pa'y. Aging ka madatal ti rupak. Amin kayo matkat. Kasta ti paglaingan nyo. Magpapada kayo amin. Anya. Abay anak ko na maaparikot mo ti anak mo, Maray. Ay, wan maray. Gaputakan ayon mutin nga agbartag. Ha? Kanayon ko nga ibagakan ko na. Ano adda parikot na, ibaga na kanyak. Ngam tunggal agdamagak, awan ko na namag. Ay, mapiktaran ti panagadal na ano kasta. Ay, wan nga ron maray. Dayta ti pampanunutag. Duwalaangan atawan agturpusan. Angam kasya matar aramidan na. Baliiwam ako, Maray. Amangan kit dimot no adda parikot na adi na maibagakan ka. Aw, apay ngagsangsangit ka si Kabeya. Nanang. Apay ngagsangsangit ka kunak. Diyak ka mo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo. 2 bulanan nga ilimlimat ko daytoy. Anya. Masikukak nanang. Anya! Pagawanan ko ma. Impagarup ko lakit din nga igagaad mo ti panagadal mau. Ngam saan mo't gayam. Duwalangan atawan, agtorpos kan, ngam anyak inaramid mau, nagpasikog ka. Ala, pumanaw kay ti sangaw. Pangaasim beya, pumanaw kay ti sangaw, tamangan no anya taramidakan ka, pumanaw kan! Kat, anya ti planom ita. Nanang. Ayapam ti boyfriend mo dito balay. Takasarita may kinitatang ma. Pagkawanan ko mamanan.
Awan ti maiparang ko kada kayo nga ama to'y sikog ko. Anya, Kinapudno na. Data ti makagapuno apay ang nagbarbarta kakiti kalabas. Gapo iti namak ajak ni namnama. anyat kayat mo asawan. Inayat ko ni Clyde. Inted ko ti amin kan kuana. Ngam naladawon ti amin idinamok nga dagayang pamilyana. Anya, unay kakit din. Di ka na nagpampanunutan, Beya. Ay, unay ka na nakaw. Nay, si kamot gayam kumare. Ay, pumayak man pala dito'y balay kumare. Agpalami isak man pay. Ne, apa yan? Kasla kanayo na napudot ti ulom. Ay, wen maray. Jakam mo no anya ti aramidag. Agkakanat ti parikot ka. Hay, Jaklay pagarop. At ti ama ti sikog ni Beya kat pamilya dumat gaya man. anya? Dahita ti pudno maray. Iso nga. Ay, matayak iti konsumisyon maray. Ay, unay mutten dya anak mo. Hapay ngay akas tamot ti inaramid na. Naki-boyfriend lang arudan. At dapay asawa na. Wen nga ron maray. Kaslasaan nga agpampanunot. Iso ajak kasarsarita. Amang ano anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Gapoy tinalabos apong totkaw. Anya? Ay na, daytan ti bagbagakkan ka kumare. Idini ka si tinagsikog, kasta una iti panang chis-chis mismo kan kwa na. Anya nga ita? Naimbagpaikat kan ni kasi taing kasarda. Agam tanak bungay. Ay, iso ang narigat agsasao iti sana nasayaat. Nang runak at babae dagiti anak ta. Ay, mare. Kumusta ti balik eskwela anak kaw? Nasayaat lang tamang tatang. Iso na lang. Ta medyo maikawa Gapo iti makatawan ang panagsardeng ko. Kastaya. Malado sam. Amo ka kabailam dayta. Saan lang nga para kan kadayta. No dikit para iti anak yo. Wan tatang. Aywan gayam. Damag ko ama si kano ni Bea. Jay anak ngayon ni Auntie Luisa. Kastaya. Wan tatang. Iso matiag dinamag dito ayan tayo. Ngam, kisaan anasaya at anangag ko. Pamilyado ka nung mati ama jay sikog na. Anya. Ay, kaasimat ni Bea. Nay, si Kamay ti masabat kaw, Kaka Luisa. Ay uwan kaka. Nay, kasla kawas mo dayta imut mao. Wan, kawas ti masikaw. Napanak gimatang iti kawas ni Bea kaka. Ay, kasta. Kinapudno na, tunggal masabat kayo. Bakarik na ak iti baen, gapo iti nalabas, apan nagsasaok iti may papan iti anak mo. Pakawanan na kumakaka. Amok ang napasakitak idini kasi. Kastamutin kan ka. Angam na amiris ko itan, asaan anasaya at dagijay nga imbagbagak. Nang ruuna ket ti anak kumeten ti makapadpadas iti kas iti napadasan iti ti anak mo. Naimbag pa'y kini kasi taing kasarda. Ngam ti anak kaw. Masikaw nga awan mo't maiparang na nga ama ti sikog na. Naimbag ka pa'y kasi. Adda asawam akaduam amang padakkel iti anak yo. Ngam siya kag may saa. Ay, anya ngay ngarot kat adaditan. Awatam tinagbanagam. Aywanam kit diti sikog mo. Ay, wan matkit di Ngam nasakita na kiti husto. Inayat ko iti kastaunay tinubyok. Gaputan ni namnama kada kami aging gatinggana. Ngam saan matgayam.
Naladawan ti amin, idinamok nga dagayam asawa ken anak na. Bay, Naimbag ka pa'y, tauray na sapa anak asawa ka. Tinakderan na ka ti ama ti anak mo. day ti pagyamanak unay. Gaputan na pudnumot ni Dennis kanyak. Ket ita, iso pa yun ti mangipapaay kadagiti amin na kasapulak iti panagadal ko. Ay na, naggasat ka talaga kasi. Apalan ka launay. Day, kasay, nagkapuam. Nagapuak iti pagadalan, nana. Ngam di magasak biit iti balayo. Sinarong karak ni Bea. Ha, kasta ka, day. Kasay balasang ko. Ay na, pasensya ka kuman kadagiti na isaw-sawang ko kun kay ti kalabas. Amaw, napasakitak tiriknam. Saan laanam na minsan? Ha? Kinapudno na, tunggal masabat ka. Mababay na, gapu iti panaglablabos ko idikan ka. Amaw, nasakitin na akong bukanyak. Gapu ta pinababainan ka pa'y iti kaaduan. Angam ita, nakarkaro tinapasabak iti anak ko. Ay na, auntie, saan yun apanunutin day jay? Tinaskan, kat aywanan na tisikog na. Ha? Kasi, anya na kita imot mo. Nagdadakkel mo tabag. Kwa, baby dress dagitoy, Bea. Kanda dumapay nga usaran ti maladaga. Ha? Imbagla saan yun agatangan. Nadalos dagitoy. Inlabak sakbay nga inyag ko. Ay na, agyaman ako unay kasi. Dakkel at tulong daytoy para kada kami. Awan anyaman na, Bea. Amok tirigat tikaskan kang agdadamo nga agsikog. Ay na, agyaman kami launay balasang ko. Pudno ti ko na ni Bea. Dakkel at tulong para kada kami da itaw. Ngamen, uray kawusla ang ti Bebe. Nanginaitan apanawan. Pudno day tanti. Iso nga inyag kunda kita. Imbagla ang makatulong. Biyag ti tao. Nanang, mapanak iti balay daro na ano biyak. Mapan ko sarong karan. Payan ako. Sigurado ka ka din, iti DJ Arona. Wala nang, ay ayatek unay ni Rona. Ay, ala, no kastati ko na may kisuportaran da kalatan ako. Apaya kasla natam na iti panagsauyo, nanang. Ay, awang makiday. Madanagan naklaan. Tama nga no dumteng tuti aldaw, pasakitan na kaday ta babae. Kan may sa, agad-adal ka pailaang anak ko. Di ka aganat ang makirelasyon. Wala nang, di kayo madanagan. Tati panagadal ko ti pang pangrunak. Kan saan to ang mapasamak ti ibagbagayo apasakitan nak ni Rona. Ngamin, ay-ayatan mi ti tunggal may sa. Ala, agrubwat ka nga ruden anak ko. Kaya numabalain, di ka kumaagpakarabi atan na delikadaw ti dalan. Wala nang, agawid ak matla adagos. Adamat di motor a service ko. Pasarabokin ka, Rona. Agyaman ako na, Pender. Agtugaw ka, tagkape-kapay mo muna. Agyaman ak. Awen gayam. Kaya't nakakanwa makasarita ni Nanang. Ha? May papanitan niya? Diyan ka mo, ngam napatig ka no ti baganakin ka. Agsarita kayong tuwa, kalpasan ti panagkapem. Pudno ka di nga ayatem ni Rona, si Kapender. Well, nanakarla. No kasta nga raod, pagadalam ti anak ko. Si Kati makamukang kwa na. Itad mo amin, dan yaman nakasapulan na iti panagadal na. Ha? Ikarigatak, nana.
Aramidem, ti amin nakabailam, no talaga nga ay ayatem ti anak ko, baro. No kasta ti kunayo. Iso ti aramidek, nana. Ay ayatek unay ni Rona. Kasta ti kayat ko. Lalaki, analaka akasarsarita. Di kay matanagan. Ta aramidek amin nakabaalak. Tapno maitid ko amin nakasapulan ti anak yo, nana. Kumusta nga, insan pender? Da magkuanapan kay tayong tinobya medikal man na. Nasken nga gagetak manipo di tainsan. At da ngamin na ibagati na tinobyak kanyak. Anya timbaga na kan kaya? Nupod no kano nga ay ayatek ni Rona. Pagadalek kano. Anya? Kasano ko mapagadalam katagpada kayo mat nga estudyante pa lang. Aon pa'y manatalgad at trabaho minsan. Ikarigatak ti agsapolit ti part-time job, insan. Pangasim ha, di mo ibagbaga kanina nang tinagsaritahan ta. Napuskul mo't gayam ti pa nagrupro pati ina tinobyam. Agasam day ta. Ipasanakan ka ti responsibilidad na kas ina ni Rona. Sa anak pa nga agawin inton o may asaba doon, nana. Nay, apay ngay penderan ako. Makipordiya ak, nana. Ag-extra akit ti construction nga si dagti pagadadalak. Nay, kasano nga yan ti panagadal mo no agtrabaho ka, anak ko? Part-time job ko lang, takasapulak ti kwarta. Kita mga no maliwayam ti panagadal mo no agtrabaho ka pa'y. Di kay madanagan, nanang. Saan ko abay-bay anti panagadal ko? Uy, gaya. Ipabulod ko pailangan ka ni Rona to yung motor ko. Nanay. Anya nga iti usaram no ipabulod mo. Kasapulan ng ti service ama panidya pagadalan. Lembag kanyak, takabaalak ti magmag na. Paunay mo ti kastan, anak ko. Talaga akas tananang. At darag iti gundaway kasapulan nga agsakripisyo tayo para karag iti ipatpatid tayo iti biyag. Nakaumay kamot dito boarding house ko, Pender. Ay, naalam ka din titangdan mo iti construction? Wen, Rona, itad ko laangan kan ka, tapno adda allowance mo. Oh, buo day ta. Tiyak kinisayan. Wow! Agyaman ako, Nay, ha? Agtipid ka. Tenton Sabado man na makapagtrabaho ak. Uwan ka di. Anyat pag kung kunaam kanya kaya, jak amot agtipid. Sana kasta. Ipalpalagip ko lang, tapno saan ka makalipat. Sige. No awanan ti ibaga, mabalin mo ti pumanaw. Ngamin, umay ti gayam ko. Umay nakano sa rungkaran. Insan, jak matun makikita ti motor mo. Ada kan Rona, insan. Anya? Iso pa lang ti mangusara. Insan, kasla si kamot ti ama ni Rona. Adun sa amot ti sakripisyong para kan kwa na ngam ti sakripisyo dagiti dadakkel na. Aramidak lang ti kabaalak para itinobyak, insan. Kayat ko atulungan ni Rona. Wala ngam si kamot ti kaasi, insan. Kitaman talangam. Kaslawan pa yun oras mo para itibagim. Amumat na construction ti pagtrab-trabahwak. No kasta nga awan klase tayo. Wan, amok day ta insan. Concern naklaan kan katakasinsin kakit nga rod. Saan mo tamabalin asi kalang tagsakripisyo para itinobyam? No saan nakakasya ni Rona? Kandag iti dadakkel na. Masyan ka kumamot iti bagi minsan. Usaram ti utak mo. Di kag balin nga uto-uto. Mapanak labi iti boarding house ni Rona, insan. Apay manan insan. Mapan ko lang alaan ti gamit ko. Nalipatak kami ni Dina minsan ngayon tulod ko ti allowance na. Kuyugan ka insan. Usaran ta ti motor ko. Okay lang kadikan ka? Wan. Kanon to pa makadanon kay dyan no magmagna ka. Agyaman ak unay iti kinaimbag mo kanyak, insan. Abay mo tadi mo yung bagbagang umay kagayam dito yung boarding house ko, si Kapender. Umay ko kumalang alaan tinalipatak agamit ko. Ay katagawa ama. Tagas makita mat at da bisita. Rona,
Lalaki man ang tibisita mga da iti salasyo. Ni Ralph dayjay, nasingadagayom ko. Anya? Agawaam kit di ti mangalay ti gamit mo nga ibagbagam tani. Ado tinas ka na pagsaritaan mi. Apaya kasta ka kanya krona. Anya? Awan mo dakas nga aramidak, Pender. Nag-overthink ka man nga minan ako na. Ikam pa iti dakas kay papanan ti makitam. Di nakpagpanunutan ni ti dakas Pender? Ikikan na kamulang day Pender iti allowance mo, Rona. Wen na nang? Manungay tinted na. 2,000 idi Lunes. Nasaya nga ron no kasta anak ko. Naskan na pagadalan na katinubyom no talaga nga'y ayatan na ka. No saan na suportaran ti panagadal mo, ibagam lang kanyak tasyak ti makisarita kang kuwana. Wen na nang? Ay, wen kayam nang. Umay ni Ralph dito'y balay inton madamdama. Nay, asino Ralph? Tigayam ko. Agsyat kami kano. Anya? Mala, paumayam lang. Awan problema dita. Pasensya ka ninsan. Ngam sa anak asumurot iti outing nyo inton malam. Apa nga insan, Pender? Siya kunti makaamo amang ilibrikan ka kunakmat. Sana mabalin. Magsarimi ka ni Rona ita. Lukas ta, mapan ka man ni Jayanda. Waninsan, sorpresa at tinobyak. Kita mainsan, amangan no si kamanan ti masorpresa. Amangan no adamanan sa bali alalaki amadanon mo ijay. Sapay konsentidor mo ti inana. Saan mat siguro insan? Aywan, saan mo ka ding usarin ti motor mo? Buludag kumapay. Makitam day ta insan. Si kapayin tagparikot iti usaramita. Di ka matanagan, taaywanak ti motor mo. Sige, buludam pa lang nga ron. Ngam siguraduam nga i-full tank mo na isublima. Waninsan, amok daytan. Ikalak pa iti arak, Ralph? Nabartek ka Rona. Si kagademat. Sana pa yan nabartek. Kabalak pa iti uminom. Ang mga noon niya ti may baga ni nanang mo kanya. Nakita mat ni nanang nga si katikadwak. Sa maysa, dito'y balay may mga ti pagin-inuman ta, Ralph. Ada ti kahit asawan lang ti Rona. Oh! Ha? Si kamit gayam, Pender. Oh my ka. Yamamok ni Ralph king ka. Tigayam ko. Anya, namok lang nga kasto ti masangputak dito'y. Sa anak ko mga imay. Sino nga mintin nang ibagakin ka nga umay ka, ha? Adda ka di imbagak, ha? Apaya kasjayin na Carla. Apaya palpalubusan nyo ang makiininom ni Rona iti sabali alalaki. Kanya nga ron ti maramida, kayso mati kayat na. Kat no siyak ti nobyo na. Istrikto kayo launay. Ngam no sabali alalaki, okay lang. Awan maramidan tayo, no isuti kayat na. Kan may sa apay nga greklamo ka kag nobyo kayo lang, Mike. San kayo mga gasawa? Ha? Tapno ibagakkan ka baro kanya. Nasinga na gayam ni Rona ni Ralph. Nabayagan nga gayam da. Agayam daan sakbay nga inaklon na ka ni Rona. Anya nga ron ti planom ita nga, insan. Ammo ka din nanaguring ti kasta mapaspasamang kan ka. Ammo na ka di tararamidan ni Rona kan ti inanakan ka. Saan ko pa nga imbaga ka ni Nanang insan? Diyak kaya't amadadaal ni Rona iti imatang ni Nanang. Uno ti pamilyak. Ammo minsan, no syakti si ka. I-break kon day ja Rona. Nagado a sakripisyong para kan kwa na. Ngam di na mat ma-appresyar day ta. Nagadulakit di alalakit iyaw awid na. Gayem na kanulang dagijay insan. Ure baga tayo agayem na. Panagkunam ka di ka nasaya at tikas tagalag ti may sa babae. Makininom iti ure asino la dita lalaki. Kasanulangan no agasawa kayon ton. Pagkukwartaan da ka lang arudan, pagbalinan da ka pa yung auto-auto. Insan, I-break mo kit din. Kaniba ka mga isubli na ti motor mo. Narigat ti kasta insan.
Si kapoy ti mang papaadal kan kwa na. Anya tamom ngay. Amangan no makaadalan kat isukat na kan. Saanan nga uso tagbalin a martir ita panawanisan. Saan lang at ipusom ti surutam. Usarmat ti utak mo. Nagpuskol mo ti rupang nagpakita pa ilaan kanyak pender. Kalpasan ti kasjay pa nagsasaom ka ni Nana. Kadwampay ta kasinsin mo. Napuspus ko la ti rupa yung itinam, Rona. Asino ka kumangagsaw kanyak itikasta, ha? Saan nyo lang nga pagkwarkwartan ti kasinsin ko? Pinagbalin nyo pa yung autotong. Gusto na taninsan. Saan isan? Diyak kaya't ti kastang raramidan dakan ka. Ket? Anya kumati bibiyang mo, ha? Rumbang lamak ibiyangak. Ngamin, awan asi yung agi na iti kasinsin ko. Sana kaskan ka ti may bagay kan kwa na, Rona. Anya? Rona, imayak ta ala akong ti motor ko. Ket manipon ita. Saan tan apakibiyangan ti tungkal maysa? Nawaya ka mo't na mangyawid iti lalaki no kayat mo. Kan di mo namnamain nga dapay ti itud ko kin kaakwarta. Agpudno ka mang kanyak, pender anak. Nagsina kayo kaday iti dayjay arona. Wala na. Makalawas ang tinapalabas. Apay mait anak ko. Nagadwa sakripisyo para ken kuana. Aramidot ti amin, tapno maipaiko ti kasapulan na. Ken masuportarak ti panagadal na. Ngam di namat maapresyar na kita sakripisyo ken kuana. Ha? Ay no kasta. Sika ti bang papaadal itinobyam. Iso ngamin tikid daw ti inana kanyak nanan. Nay, kasano ko maapagadalam tinobyam? Kat agad adal kamut anak ko. Iso ti makagapo. No apay asa anak nga agaw awid iti balay no awan klasik. Anusak ti agtrabaho. Tapno adalang mayawat ko akwarta ken kuana. Kasta ngamin tikid daw ti inana. Nalabas matikas ta nga ugali ti maysa nga ina. Ipasa na ti responsibilidad na iti sa bali at tao. Maanusak ko mananang. Ngam napunwanak iti adda nakitak alalaki ayaw awid ni Rona iti balay da. Ken iti boarding house na. Konsentidor pa ni nanang na. Oh, lalakero nga ron ada jay a babae. Ay, husto lang nga raw no nagsina kayang nanak ko. Inton sumarunaw, pilyam ti babae ang mga yat, kun mangipatagken ka. Saan at ti babae arupat kwarta. Makatawanan tinapalabas, sipon napaluko ka iti dayjay arona ang maging gaita. Awampay mo iyam amamanobyam kanyak anak ko. Kinapudno na addan nobyak nanang. Inaklon na kiti napalabas sa bulan. Sino mo ngay dayta anak ko? Apay mo ngay, di mo iyam ambo kada kamay. Yam amok to kada kayo. Nalaing, napintas, ken kang ronante amin, mariknak nga ipatpatignak. Ay, bayat nga ron ano kasta anak. Nariknak ken kuha na ti panangipatag. Asaan ko Apolos narikna iti ex ko nanang. Agyamanak, tasinong batam ti awag ko do na. Pasensya ka na. Busy ak ngamin iti pagadalan, Pender. Kano ngamin ti graduation mo? Inton umay abulan. Makaumay ka kani? Wala, no saan ngagpada ti schedule ta. Among matagraduating ak matlaan. Narigat ngagpaiso ti kastoy. Nang runak at naging nadayuta. Ano san tapaylaan Narigat mo't ngamin ti agbiyahe. Nang runak at adayo ti lugar yu. I-text kon kan ka ti schedule ti graduation mi. No saan kanto abisi, umay kanto tapno mayam amu ka iti inak. Nakajakpat kan sa matinsan, Pender. Ay wala insan. Adayo anapin pintas ni Donna iti personal. Nalaing pa eh. Kan kas makitak mat. Ay ayatan na ka, insan. Ba nagasana pulusan na iparik na ti ex mo kan ka, saan? Naimbaglangan tasaan ko nga impilit ti bagik iti dadya arona.
Tano saan? Amang ano saan ko amam-amo ni Donna? Wana, naimbaglakit din, insan. Ay, si kagayam tinobya ti anak ko, basang. Wen, nana. Kumusta ka mo, Tan? Nasaya at latamat, nana. Kinapudno na. Kalkalpas lang mati graduation may idi na panalawas. Ay, congratulations, basang. Naistorya kanyak ni Pender analaing kakano. Saan mat, nana? Sakto lang. Ay, pag-aasim Donna, basang. Di mo ko maisuksukat ti anak ko. Wen, nana. Ngamin, ay ayatak unay ti anak yo. No amom laeng Donna, kasta unay ti panangay patag ni Pender ken ka. Mariknak mat dayta, nana. Di kay madanagan. Saan ko asaktan ti anak yo? Mangrugin ti program, nanang. Donna. Ah, Ituloy yun tong tag-istorya no madamdama. Yan tangay nakagraduara ko nanang. Kaya't ko kumatag trabaho iti sentro. Tapno asidegak lang itinobyak. ay, saan ko alapdan ti kasta planom, anak ko? Nakaturpos ka mo tayo. Kan plano mi ngaminan ti agurnong nanang. Ay, mayat ti kastaan na panunot yaw. Agtrabaho kayo adwa, tapno makaurnong kayo para iti masakbayan yung mutlaang adwa. Wala nang. Adda ka de nabiro ka mapagtrabahuam ijay anak ko. Adda nanang. Ay, Saan adakkel ti sweldo? Yung maanusan. Naimbaglaan nga da pangrugyan mi. Pasensyakan no itala nga i-date ka, Donna. Maawatak dayta, Pender. Kan may sa, agpada tamot abisi. Talaga naggasata ka nakatumpungken ka. Awan pagbabawyak as ka ti babae anapilik nga ayatan. Nariknak ti pudno apan ang ipatig mo kanyak. Ay ayatan ka unay. Tagdrama ka manan. Pudno ti ibagbagak, Donna. Ala, agorder tapay kititi ka ng tatane, mabisinak matan. O sige, siya kung ti agbayad. Sana mabalin. Paggudwaan ta tagpada tamot nga agsusweldo. Insan, 5 bulan mo nasaan ta nagkitkita. Kumusta ka ngay? Nasayatak mo tinsan. Sika ngay. Agtar-trabaho ka kalimutan? Una insan, itimad lang opisina nga si dagiti opisina yung. Ay kat mayat ano kasta? No the free time, nalakalaan nga kita ta. Nakunam pa insan. Kat, kumusta kayon ka ni Donna? Going stronger insan. Nasayat kami mat. Ay katlong table nga rudan na insan. Wala. Agurnong kami lang iti makatawan. Kamaw dyanan na. Nakaisam kamatlangan insan. Wala insan. Ngamin, amok ken mariknak asaan nakalukon ti babae a pinilik ita. Naimbaglakit din ta nag-break kayo i-text mo arupat kwarta niya insan. Amangan naging gaita kaluklukwan na ka no di mo pala in break. Awan tinagdumaan da iti ina na arupat kwarta. Pagyamanak ti Diyos, tainlisinak iti babae akas di ti galad na insan. Pudno day ta insan. Kat kasano insan? Di mo liplipatan tag-text I-text nak no kaano ti kalay sayo kini Donna. Ammo ka matuloy daytan. Wan ba tayo insan? Ni Donna ti babae akayat ko nga idatag iti altar. Anyat ar-aramidam di ti arubayan ti boarding house mi, Rona. Kaya't ko lang kumati ang kidaw iti pamakawan ken ka, Pender. Sorry. Napakawan kayon. No kasta, mabalinta ka di manen nga isubliti na palabas. Urnusen tanti amin kadata. Ladinitek, saan na mabalin, Rona? Please, Pender. Nagbabawya kung tinaramid ko ken ka. Kaya't ko ti bumawi ken ka, Pender. Asino ti bisita? Umay ka, Donna. Yamam ka ni Rona. Iso ti imbagak ka idi nga ex ko. Ha? Kasta ka di. Hello, kumusta? Pastor ka
tapag meriendaan, love. Ay, kwa, saanin? Pumanawak mo't ladagos. Umadanin ti kalay sami ka ni Dona, Rona. Umay kanto mo ta. Oo na. Oh, sige. Patuloyak nga, Roden. Ni, nagdardaras mo ta na pimanaw, love. Anya timay na imbagakan ka. Makisinsinubyan kanyak. Ngam imbaga nga awanan paset na iti pusok, tadakan asimukat. Ken maysa, nabayagan alinipat ko. Ha? Nabayagan anak ka move onak. Isu nga awanan ti rason tapno subyan mi pay ti tunggal maysa. Tangamin, adakan akasukat na dito'y pusok. Kat ikarek, si kanto lang ti babae nga ayatek, aging gatong palbiag ko, Dona. Kasta akmat kan ka, Pender. I love you. Biyag. Di tao. Papa, apay pinanawan na kami matan. Kasano kami paitantawan ka na. Huston, Aisa, hindi ka nagsangit. Aklunan tayo, ti pan nakadisgrasya ni Papa mo, Manong Roji, awanan ni Papa na kasingsingpat unay kanyak. Nakakaasimot day kayo obing. Ulilan iti ama. Aysa, usto daytan. Mapankan iti silid mo. Kaya't ko bantayan ti bangkay ni Papa, Mama. Aysa, saan ko maanatangkan ti ulo? May sala ang tiso. Roger, pastrakam ni Aysa iti silid mo. Di urayan nga agpungtotak. Umay ka. Mapantan iti silid mo. Taamangan nun niya teramida ni Mama. Umay ka, Juan. Mama, kaano ka di amay tabon ni Papa? Itangaal daw kitabon na. Ha? Saan tayo naalamayan? Nalamayan matan iti may sangal daw. Paitabon tayon. Tagastos laeng no agpalamay tayo pay laang. Isuntumat lang iso dayta. Di uray lamayan tayo iti makabulan. Dintumot la agbiagan ti amam. Tanatay kat nga rudan. Mama, Uray di kan umay. Taday tantuman agsangit-sangit ti kuko ijayan. Kagurgurak akit kitaan ti panagsangsangit mo. umayak ka, Mama. Saanan ko nakmat? Basta umayak. Kaya't ko nga tindaran ti panakay tabon ni Papa. Kat, di ka nga rod manan agsangit When, Mama? Manong Roji, umayak man pa'y lang dito'y silid mo. O sige. Sumar ka. Ang mabalan ka di. Manang ko ng kanyak. Makaliplipat ka man ako na ako. Sige, Manang. Kasta nasamsam it adanggan. Hay. Ang apay mo ka iti silid mo. Tsak ngamin makasangit ijay silid ko, Manang. Ngamin, aga sidag ti silid may ni Mama kat agungat no mangagdangag sangitak. Ala, agsangit ka man ng balasang ko. Nakaladladingit ngamin. Naitabunan ni Papak. Awanan tinakasingsingpat nga amak. Ay, wala nga rod. Ay, kasanungay itang tibiyag ta dito'y balayo. Tawanin dahi ti Papa, manakasingsingpat ka data. Uwan nga rod nauyong mat ngamin ni Mama. Santula ang sumingpat idinwada ni Papa. Ngamnawan ni Papa dito'y balay naguyong. Ay, nagpaiso dahi ta. Ay, papayakas jay, kasla saan ang maladingitan ni Mama, bit ipupusay ni Papa. Diyak pa'y nakita ang nagsangit sika. Ha? Ay, pasensya ang imibagbagak lati madmadlaw ko ni Mama. Saan nga taan naliday, iti ipupusayan ni Papa?
Aysa, itataawanan day di papam. Lading itak. Ngam pumanaw kan dito'y balay. Agnaed kan ijay balay dalonam. Ha? Apay, mama. Awan karbangam iti daytoy abalay, Aysa. Ngamin, ampun da kalaang iti day di asawak. Masapol ang maamam daytoy. Taday tate agpaiso. Saan akayat day di papam nga ibaga ti kinapudno kan ka? Iso ang nagtalinaed ti pudno a kinataom, bayat asibibiyag pay day di papam. Anya? Asino nga ron nga tipod no nga inak? Diyakan mo, damagam to kin ni Lolam, ta itulod ka ijay. Mangisagana ka iti merienda, tapag meriendaam ni Eddie, Rogie. Kabarbaro a driver ko ni Eddie. No kasta, pimanawan ti sigod a driver yo, madam? Saan man atila salsaludsudem si ka, Rogie? Ako namlan asino ka akalalaingan amang palpalutpot kanyak. Manakibiyang ka talaga ababaunan. Sorry, ma'am. O ala, umay kan Eddie. When, ason? Oh, anya pala ang tararamidam, Rogie. Kasta unay apa ng matmat mo kin ni Eddie. Apay, kursonadam? Kaya't mo agargar yan? Ha? Ay, kuha, saan mo't, ma'am? O sige, inaisaganan ti meriendayo. Sabali ti madlaw ko kadagiti dua, Driver na ko, nana. Angam kasla naglailo damat iti tunggal maysa. Driver na nga talang, wano. Driver a sweet lover na. Ay sus, nagbiitan nga anaadaan iti boyfriend ni madam. Nabiit pala anatay da disar nga asawa na. Angam, ada-adagos ang boyfriend na. Ay naapo pa kawanan na. No kamali ti atap ko. Nakaskas daw lang amin. Nakalala ilo da iti tunggal maysa. Tauray dala agin narakop. Ngaglinglin na ngay. Ay. Rogie, agimpaki kamatan tapumanaw kan dito'y balay. Pati siya. Papanawin dakmeten, ma'am Asun. Kapilitan, takayat ko adalusan to'y balay ko. Ha? So katak aminan akagawaan dito'y balay. Ibulang kong dagiti sigod akagawaan dito'y. Tapno awanan ti pakalaglagipak iti day diser mo. Anya? Kati kayat ko, pati babaunan so katakmatan. Tadyak kayat ti marites ang babaunan. Ay, ala. Awan mo ti madingay nararamid ko kada kayo, ma'am. Apay nga ipapanawan da. Amok ngamin alabid ka. Diyak kayat ti kasta babaunan. Ti kayat ko, tay na ulimak. Saan akaskan ka alabid? Ha? Ala, agimpaki kan. Taagidan kayon kini Aiza ang pumanaw dito balay. Uray, taawan mo't pinirma ang kontrata. Iso amabalin kalat ta papanawan, iti anyaman nga oras akayat ko. Ay na, naimbag man tayong pasyar mo ti apukok dito'y balay me, madam. Saan ko nga ipasyar? Ta isublikon kada kayo, nana. Ha? Natayan day di asawak anangampon kan kwa na. Iso nga isublik meten kada kayo, nana. Da kayon ti makaamukan kwa na. Di nagkumapanawan, mama. Sumurot ang kada kayong agawid. Saan ko maanatangkan ti ulom Aysa? Nilolam ti pudno akabagyam. Saan na siya? Mama! Alang, intayon, Rogie. Taagawid ka matan, ijay lugaryo. Itulod kan ijay terminal tibos apagluganam. Owen, ma'am. Manang Rogie, pangasim. Di ka kumapumanaw. Di nagpanawan. Aysa. O anya, sumurot ka kada kami, wano saan, Rogie? Sumaruno akton, ma'am. Kaduag pa ni Aysa dito, itakaasiman. Ay na,
Nana, pasensya kayo na. Na makipagnaidak pa lang diti balayo. Hindi nakmat ngamin palubusan ni Aisa. Ay na, masyanak iti awir ko. Takas la anak kumeten. Tamanipod maladaga. Siyak tinangawawir kan ko, ana. Ay na, pagyamanak kiti ka Adam Tababaan kan ka. Maup-up basit ti iliw ni Aisa ken ni Ma'am Ason. Ay, win karon. Ay, uray kas jay, anak uyong ni mamason ka ni Aisa. Patpat ganlata ti apo ko yu ti amok a babae. Ay, nakaladladingit laeng. Tapi musay mutten tinakasingsingpet nga asawa na. Ay, nawin nga ron. Day di sir laeng tinangipatag ka ni Aisa nga apo ko yu. Tas sana kayat idi ni madam ang mga punda. Impilit lang day di sir. Ay, masyanak lang iti apo ko. Ngamkid day, nakaragragsakak. Ngamin makadanak man ng ti apo ko. Kinapuno na, jak kumakayat nga ipaampun ide. Ngam nagpakpakaasi day di sir mo kanyak. Katam mo ka nasingpet, iso nga intulok ko. Nana? Mano atawan amakon konsensyak. Gapo iti panangipampun ko iti apo ko. Taiso ti pakalaglag ipak iti daydi na nang ipasngay kan kuana. Ay, daksanggasat lang amin. Tanatay daydi anak ko nang ipasngay kan ni Aisa. Kadyak kayat ngagbali na nakakaasi ti apo ko kiti sidong ko. Isungay manugot ka nang ipampun iti daydi amo malalaki. Sana bali. Taadan iti poderyo ti apo ko yun, nana. Ala, di ka nagsangit. Makadinayon ti apo ko yun, iti agnanayon. Natay gaya man ti pudpud no nga inak, Lola. Wen, apok. Natay anang ipasngay kan ka. Kat ti amak ngay, sa dino ti ayan na. Nangasawan iti sabal iti amam. Tinalikudan na kayo iti day dinanang mo, iti sikog na kapaylaeng. Kadjakon nakita. Kasla kunada mo ta nag-abroad ka no. Jak mo ano sa dino nga abroad dayan na. Kasta gayam, Lola. Pasensya kan apok Narigat ti panagbiag ko diti probinsya. Amo ka na iruam ka iti napinta sa panagbiag. Iso amay kawa kalakit di. Ngam di ka madanagan. Tadyak itulok ngagbisin ka, apok. Iso na laeng tapuro na teeng ti may pasidakken ka. Ta iso mo timulak dito, oy. Di kay agdanag, Lola. Nairuamak itinatang. Takanayon nakidya pagsidaan ni Papa itinatnatang. Nasaya at nga rin no kasta, apok. Ay na, jak may ladawan ti kinaragsak ko. Ngamin makadana ka nitang nanayon. Lola, ay na, ipatpatag ka unay, apok. Kat ikarik, aramidag ti amin akabailak. Tapno maipaay ko dagiti ka sa pulamwan. Napigsaak pa ay nga uray bakit ako, napok. Naway hatay tanhani. Awanin ti man nakibiyang ababonan. Ken ti ampun day di asawa. Agyaman na, tapinatgan ti kidaw ko. Ti panang papanaw mo kadagidjay at tao. Ay ayatan ka. Iso nga amin nakidawam. Ipaay ko. Dakkel una ito'y balay mo, hani. Dudua tamad ngagdendin na. Nagdakkel ti pagnana idanta. Ha? Akan kasla maalyawak nga agnad dito'y. Taapay. Kuha, kasla daday di asawa mamang bambantay ka data dito'y. Iso nga ilakutan sa langan da ito'y. Tagumatang ta iti sabali a balay ta. Anya? Anya, mayat ka ason? Ilakutan ti balay mo. Sa anak a komportable dito'y. O sige, sikat ti makam mo.
Nana, good news! Aga na sa pula kapag trabaho ang inyo sentro, agparlora. Makatulong akong kada kayo. Ay na, nagsaya atin ngay barok. Ang jak kaya't ada kami iti apukok ti priority. Adda pamilya manas ka natulong am ijay lugar yo. Ay na, ulila akong adamang. Ken adamatan kabukbukudan a pamilya dagiti kakabsat ko. Ken adamatan pagsapulan da amin. Iso abagik lang hindi pampanunutek. Iso ang tumulong nga kada kayo. Nang runa ka ni Aisa. Kaya't ko atulungan nga giskwela. Ay na, agyaman akbarok. Ay, nakasingsingpet ka. Sapay kumatad adun to pe abindisyon ti sumangbaykan ka. Agyaman ak nana. Lola, agturpusa ko iti high school into umay abulan. Wun nga ro dapok. Ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni manang mo aruje. Taiso ti tumultulong ka data. Awan problema iti dayta. Saan kayo nasabsabali kanyak? Kamang kayon iti biyag ko. Isuan napatag kayo kanyak. Saan kayo apanawan ditoy? Ken agyaman ak unay kada kayo Tawel ka maklata dito'y balayo, nana. Ay na, pakaragsakan miti dadateng mo kada kami, Roje. Sika ti instrumento ti apo, tapno makaadal ti apo ko. Wen manang Roji, napatag kamatan kada kami. Iso please, di ka kumapumampanaw. Saan da kami kumapampanawan? Wen, ikarik. Gapo tayo patag kayon kani Lola. Ason, kwarta man. Naibuson ti kwarta. Awan kwarta. Anya nga awan kwartam asasawam. Kat no nagsasaro no ti in manicure kan in pedicure mo iti kalman. Or-orno nga ti matmat gadak. Tapno adda pagpuunan ta iti uray basitla negosyo. Kanon to pa makaurnong ka. Natay tanton ngem di ka pala nakaurnong. Usaran ta kidi, tadagatangak. Anya manan ti gatangam, arak manan, pagbisyum manan ti kwarta. Ha, pagbabaem, Agulimak ka man. Di nak mabalin alapdan iti kayat kong aramidan. Tanulapdan nak. Nasaysayat lang agsinatan. anya, Ha? pangaasim edi, agbalbaliw ka kuman, awanen ti sanikwata, tainla kumeten ti balayta, ken amin nga ornong ta. Nairanod tamat adwa kadagi jay Oh, Kat isardeng mon ati agbisyo, tapno makaornong ta, kat adda pagbiagan ta. ay. Yag mo ti kwartam ko naknay. Awanan ti adu pa asaw. Ay, narabyanak, taado ti sinerbisak. Ha? Asino ti babae anak kaidda iti sofa, edi? Shh! Tangiwat mo. Kababayin ka na giti karo ba? Asino day tang ababae kunak? Ni Mila, gayam ko. Gayam? Ha? Kastamanen ti imbagam idi kadagiti nagbalin ababaim. Insangpet mo ida dito'y balay. Kat gayam ko kunkunam ngam babaim mat gayam ida. Agulimak ka. Padasam adangran ni Mila ta makaraman ka kanyak nay. Unay kamatan, edi. Talaga ka di nga awan panagbalbaliw mo. Apay akasta ka. Mamin anon nga kare ka. Ngam awan mat matungtungpal mo akarim. Saan ka nga isuksukat? Di ka kitagyaman tagawid akpay ditoy. Anyat kayat mo. Diya ko nagpakpakitakin ka. Nabanug ako na yun, edi. Isa na saysayat lang agsinatan. O sige, dahil talaga yam. Agsinatan Ay na! Congratulations, Aisa! Agyaman manang.
Ay na, kablawan ka, Pok. Nakagraduar kan. Kat kablawan ka, Matroje. Nakapaggraduar kan. Agyaman na kityado na itulong mo iti Pokok. Para kada kayo kanilolak ti panagbaligik manang Roji. Nakasaysayat ka kanyak. Nagpayduma apang matag tinarignakan ka. Nga uray saan ka akabkabagyan. Agyaman akunay kan ka. Kat subalitak to ti kinaimbag mo kanyak. Ay na, ti panunutom kit ni kiti agbalin ang masak bayam. Sa anak nga agururay iti uray anya asubalit tinaramida. Basta ti kayat ko, agbalin anabaligi ti masak bayam ay sa. Lola, manang Roji, nagsweldo akon. Isong agpasyar tayo man. Ay na, agurnong kaki di. Di ka agbalin ang barayo boy. Wanmad nga me, Pok. Agurnong kay ti kwarta para iti masakbayam. Nangilasin ako na iti para iti dayta, Lola. Manang, basta agpasyar tayo. Takayat kong agrelax kayo. Ay na, nabsugak. Ay, oray siyak, nabsugak. Ngam na ya, do pa'y mat ti sobray ti in-order mo. Ay sa, sobra ti in-order mo. Di tayo matgayam kinabailan nga inibus ti order tayo, Lola. Excuse me. Dalpas kayo ka din anangan. Mabalin nga alaan da kita sobrayo. Tadi yung sabat kabailan nga ibusan da kita. Aguray ka. Ang mabigbig kayo Nanaason? Mama? Da kayo kadidaytan? Sino ka? Balasang ko. Mama, siyak da ito'y. Ni Aisa. Ay, sana ko. Balasang kan. Mama, abi aking mutong kayo matan. Ati हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारे रजनी दीदी का जन्मदिन है, उनके लिए हैप्पी बर्थडे दीदी। आपको ढेर सारा प्यार मिले, दुलार मिले। सब्सक्राइबर चला। हेलो दोस्तों, आज मंटू बक्ता का चैनल उनका मोनेटाइज हो गया। आज उसी खुशी में केक काट रही हैं। आप सब लोग वीडियो में बने रहना, दिखाते हैं आप सब लोग को। और आपके मोबाइल में देखिए हम कितना काले हैं। सब लोग कितना भीड़ लगा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप सब इस तरह कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये देखो, इनको जो है बोलना नहीं आ रहा है। हिंदी का मोनेटाइज हो गया है, जिसका मंटू बख्तिया चैनल का नाम है। हमारे चैनल का नाम मंटू बख्तिया है दोस्तों। हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये सब आप लोगों के प्यार दुलार और सपोर्ट तो चलिए, अभी केक कटता है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और आगे बढ़ाए ताकि हमारा लाइफ चलो। धन्यवाद। आगे चल के वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ। अरे वो पेन होगा वो। आइए आप यहाँ जितना बोलूं। दोस्तों, तो आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो हम गए थे केक लेकर के आए हैं। जैसा कि आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाया था हमने, तो केक लेकर के आए हैं। जो केक यहाँ पर है, केक अब इसको कट करने वाले हैं। और हमें आज इतनी खुशी है, इतनी ज़्यादा आज हम खुश हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारी सालू भाभी और कन्हैया भैया जी का रहा है। इन लोगों के सहयोग से ही आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो सका है। तो इन लोगों को भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह आप लोगों ने हमें इतना प्यारा सपोर्ट, प्यार दुलार दिया, आगे भी ऐसे ही प्यार दुलार और सपोर्ट देते रहिएगा। अब हम चल रहे हैं केक कट करने। तो आप लोग कुछ बोला है भैया, कुछ बोला। दोस्तों, ए आँखों बचाए रहियो। चला रहे हैं और इसके बाद फिर केक कट करेंगे। हमारे चैनल हमारे चैनल को ज्यादा दोस्तों देखो, केक कट रहा है, केक कटने लगा है। ये देख लीजिए। इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप लोग भी केक खाना है तो कमेंट वीडियो केक करना कमेंट करो। कटवाई, कौन काटेगा? Ito ka sa laysayan, anak. Ay, napakawanan na ko, anak ko.
Sorry. Kapo iti panang papanaw ko kan ka. Idi basit ka pa'y. Kastamat kan ka, Rochi. Makawanan da ko ba? Pagigyanan nyo itan, mama. Napan kami idi ija balayo. Tasarong karanda kayo kuma. Ngam nalako yung matgaya man ti balayo. Awanan ti balay ko, anak ko. Agkatang-katang kita. Naibusan ti kwarta. Sursur-surak dagiti kakabagyak apakiturturukan, anak ko. Iso anak kakaasyak kita. Anya? No kaya't yung sumurot kayon kada kami iti panagawid mo iti probinsya. Ay nasaanan, nakababain mo. Dito yaklatan. Tamakasursurak iti restaurant nga agurur iti sobra dagiti customer. Kan pasaray ag manicure, kan ag pedicure ak dito. Ay, ada parlor ko, ma'am. No kayat mo, ijay kan ngagtrabaho. Alan, mama. Napatag kayo latta kanyak nga uri kasi tinapasama kiti kalabas. Uray sana da kayo tipudno ang nagtaudak. Imbilang kayo napudpudno nga inak. Iso asumurot kayon kada kami iti panagawid mi. Ay, madam, ada man na nagpamalik yun. Ay na, agsasaruno dagiti customer mo. Ay na, dinak man awagan iti madam. Tasaanan ang maibagay day takanyak nga awag mo. Syakit di tirumbang amang awag kan ka iti madam. Wano sir, wano bossing no iso. Tasika ti amok ita dito'y parlor. Ay na, jak kayat nga awagan dak iti kasta. Roji ko nahilatan. Manang ko namat nga rodan kanyak Roji. Ala, sige. Manang ason. Agyaman akmanan kan ka, Roji. Jakam mo no kasano ang makasubal itak iti kinaimbag mo kanyak. Kastamatan iti ado, ana itultulong mo iti anak ko. Ay na, di yun panunutan dayta. Tinapatag, naragsak tay aminen. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Manang Andrea. Adda ka din ni Romana? Ada, ngam busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Kasta ka di Manang? Apay, anyat masapul mo iti kapsat ko. Sarong kara ko, Manang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uraya mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulungak langan Manang. Ay sanan. Kabaalan na day jay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Si Garod Manang. Balaywak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsango iti sa nga ili, Rico. Ala, mapankan. Tagluto akpay. Manaktak na yan. Romana, pilya man na yung bagti pakirelasyon wano pa kaya asawam to. Panunutam ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultulada na nakiasawa iti pada tayo ang marigrigat. Kita ang ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita. Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya. Awan igatang itigatas dagiti ka anakam. Manang, napintas ka ading ko. Ado dagiti agar-aram kan ka. Iso sana tilak aklunam dita Kita tay maipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutam ti rigat. Kat, andan pilim ka dagiti agar-aram kan ka. Kuwa Manang. Nuawan pa'y, siyak tagpili. Ni Mario ti pilyam. Napintas so ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusayan na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin inauna akngam si ka. Iso danggan nak, Romana. Andrea,
Apay nga inak na Ma'am Jadem. Bayam nga iso ti agpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutak, tatang. Kaya't yung arod ang maitulad kanyak, padak nga marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kaslak latakong ang naganak iti namin 5 asag dudusi ti anak na baboy. Kayod dito'y, kayod dita. Kakaasi ti bagya makipurpurdiya. Nga mawan matla taurnong. Mapan-amin iti taraon kan gatas dagiti anak mi. Ay, Kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulong awiyaw anak ka. Ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ani Romana tayan tinamnama tayo. Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo akabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay si kabsat ko, tatang. Ibagayaw, tani Mario ti pilyen na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. Agpagapas ka no datata sa torna nang inak makipurtiya. Ay na, awanin na namon anak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslakmat lamang opisina ano kasta. At iwot pa ikat idan takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Idinto ta siya kat inal daw. Agina na kamot. Anak. Adarabi apa naginananang. Pumdas daytan apa naginanak. Ti pan naturog ko iti rabi. Manang Andrea. Ada ni Romana? Aywan! Adda Mario! Sige, sumunod ka. Umay ka! Agya manang manang. Ay na, motor mo na itan nakaparada di tarwar, Mario. Un manang, kagat-gatan kulay din namin sa nakalman. Aya! Wow! Nagpintasan! Nangina daytan niya. Una, nasuro ka 100,000 data. Wow! Nagninamatan! Huwag gayam, anyat kahit mo nga inuman nga Diyos, wag kapi ka. Saanan manang? Kalkalpas ko nagmerienda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak. Agdaldalos nga min ijay likod ka. Ang nalpas day jayan. Day, ni mo tari ko dyan nakasakay itinwa nga nagsardang itibatog anak ko. Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarungkaran Ay mayat mo ti service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita? Nuang ti service na? Din to ta ni Mario kat ngingina na motorsiklo ti service na, tatang. Wanang nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. Anwam ta kinagagat no awan mat dagaso kayam. May mayat ni Mario tanalawat ti daga na, tatang. Iso, tinang tawid iti dagadang iti dadakkel na. Agmay sa nga anak ko naman. Ay, depende. Sino kadakwada ti pilyan ni Romana? Narigat mo no diktaran ta diade, manakaw. Ay na, masapul a diktaran nyo Tulungan tayo, tamang di na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario ti kayat kong aklunan na. Period. Manang, niriko ko mati kayat ko. Iso ngamin ti pakarik na agiti ayat. Ni Mario taklonam. Dakas ka kanyak may pilit mo ti kayat mo, Romana. Manang, ibagbagak lang arot ti pagsayata mon. Anyat maganap mo iti dayjari ko. Kat padamot la makipurpurdiya dayjay. Naimbag ni Mario tanalawat ti dagana. Di kan to agrigat ti tipuder na, Romana. Iso taklonam. Basta demo ni Rico, tawan na pinta sa masakbayam kan kuana. Mabuti nga ka ni Manang, tatang. Iso ni Mario ti aklunak. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar-aram kan kanak ko. Ni Rico kumaangam saan mo't akayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si Kamot? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan, tatang. Total, adamot punto ni Manang ko. Tamok at tinapinta sa masakbayak ti pampanunutan na.
Wan, ang malangan mo, tamakidin na ka di mo ayayatan. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario, tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makamuka nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana? Wan, Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang. Agtulnog ka kanya kamanang mo. Tamas amok ti bagbagak ngam sika. Ado ti experience ko ngam sika. Manang. Kat anyat ko na ni Mario ngay. Ikasar na ka. Awan mo ti bagbaga na akasta, Manang. Ne, apay ngay. Dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papaniti kasar, Manang. Kaano ngay nga umay? Tasyak man ti makisarita kan kwa na? Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamatan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya ngay ti planom. Ha? Plano nga niya, Manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Uwan to, Manang. Intun masangom Tani, di siyak pa yung amin ita. Ha? Ni, anyat pa ka kumikumam nga Mario. Di ka dinalawa adagaan na ipatawid kan ka? Saan, Manang? Ada sa bali pa ka kumikumak. Ang no kayat ni Romana, yawid ko rin di balay. Akat mabalin latamit, Mario. Total, agasawa kayon tumot. Isungag din na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana, Wan, Manang Andrea. Di ka madanagan. Mga Rico, nakaluto ako. Sige lang, Nanang. Diyak tayo mabisin. Ay na, madlawan na nang tipang panunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panang paay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, Nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, Nang. Pilitot nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario. Anya, ala, saan kami pa'y mata nagkasar, Manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon, takasta ti kayat na. Impakadanan kanyak dayta. Nasaysaya at matlaang nagnagad ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asikat im asawa nanto. Ha? Imbagak matan ka ni tatang dayta. Impakadakan kan kwa na. Isong awanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani, sana na urnos. Manipod ti manaw ti babaw nandito Sana na urnos ti balay, Romana. Bayam, tasyak to ti mangurnos ka dagitoy, Mario. Agyaman na ka. Nagrigat gantag may sang agbibiyag. Iso nasaya at may tayo manugot ka na makidin na kanyak. Addan kadwak dito balay ngayon patawid kanyak. Dagiti dadakkel ko. Mario, agriing kan, aldawan. Alas 10 ni tagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko namang ura iti panagriing mo. Buwangon kan Matulog ka pa Umuna ka naman. Sumaruno ako. Ha? Ala? Inturog namanan. Agpagapas kay samat din, tata. Ay, won barok. Intun bigatan. Agsapsapulak nga ron iti tangdanak nga gapas. Siya kong tata. Awan mo trabaho no bigat. Ay, nalpasin aya, tay pakitang tangdanam ije daya. Kalkalpas na di kalman, tata. Ay, sige man nga ron barok. Ay, naimbaglaagin tada ka nagagat ang mapurpur diya dito lugar tayaw. Numabalin, jak ngamin kaya ti mabakante, tasayang ti aldaw, tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo suportaram. Ay kat, para iti masakbayak to, tata. No kayat mo, Mario, dakamin kan nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo sa matamasango nga si kasuan ading ko? Talaga saan, Manang?
masalutak nga agubray ti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat sige ha. Da kayo ti makamo, Manang Andrea. Sayang tinalawa at alon na tadi namot amo asukayon anak kaw. Sana bali ata da kamin ti mangsukay kanila kay kutatang. Ah, Mangted kamin tulay ti bingay nan into nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. ay paabangan na. Awang mo timbaga na kasta tatang. Basta sukayan mi kanulatan. Mangted kamin tulay ti bas si tabingay nan Nanang, adaba nga kadaga. Mula ak iti agduduma. Akin dagangay. Dagatiam amo ti gayam ko nanang. Anya? Ay na. Nalawa adaga day jay nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalakalang ti imbaga na nga abang day jay nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagasmikan ni Mario. Apay, awan kwarta ni Mariaw. Pangalaan na ko may iti kwarta na ngay. Kat awan mo trabaho na tatang. Kun nagsadot. At dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida. Siyak ti pagpupudutan na awan madiskitar ko tatang. Aniya, anak kaw. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kay mga nagkasar. Saan pa naladaw ti amin anak kaw. Tatang, medyo nabayag mo't basitan ang nagdan na kami ka ni Mario. Iso ang nasursuro ko nga inayat. Iso asa nakas ka rin at ibagbagayo. Nang runa kat aginawa kun. Ay, kastaya. Ay na, an nadam garot ti bagiman akaw. Di ka unay agbambandaw. Tanay, masiko ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talag tay duldulin ko a kwarta. Tay pautang ko kan. Ay na, naggasat ka ti agbalintong asawa mo, Rikaw Barok. Nagpintasan ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak ngagtrabaho iti daga. Tawan mo't pinailagpas ko a kurso, tata. Mga asawa ka nga minin, Barok. Uwan to, tata. Dumteng tulat taday ta. Sige, tata, labsan kayo pa eh. Tainak pa iji uma. Sige lang, Barok. Ay, nagkagat day ta, Baraw. Awan ngagpay sudagana hanggang nadiskartay. Nagagat na makipurpurdiya. Kanadap abangan na daga. Kat isuitaan ti pagapapitan na iti adu amula. Ay sayang. No iso ko matinaasawa ti anak kaw ay nagasat ko ma. Hanggang saan may tapon no nalawa ti daga tinakiasawaan na. Hanggang sadot mo't amang sukay. Isungawan mula sirbina. Anak ko, ananum dado nga urnong mo no di kamot mga sawa. Mga sawak to no masaraka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, nipay laruman na tilinaon ti puso. Agpudno ka man kanyak. Ni nanang tilay bagbagana. Saan mo ta? Ay na, ano bilang pudno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, tadan asawa na. Di kan mang namnamakan kwa na, anak ko. Agsapsap ko lang iti bayar ti dagari ko. Ilakok ti talon ko. Nay, apay nga ila ko, Mario. Sayang Ada pang ramatak iti kwartari ko. Kanjak matla pa kay ranudon dayjay. Tadi mat mangted iti bingay ko dayjay amanang Andrea. Bukbukudan na mo ti mapapit da. Anya? Wan Rico, isang nga ilako ko. Gatanga mon. Ay, sayang. Nood ako makwarta. Gatanga ko. Imposible nga awan kwartam Rico. Nagagat ka tao. Awan kwartam? Kwa, sigurado anangin ti balor da dya atalon mo. Diyak ka baalan agatangan, Mario. Saan nga umdas ti ornong ko? Di ka madanagan. Tasan anangin ti panangila ko. Nalakalaan.
Basta cash, ah. Ha? Apay, manuti pa nang nila ko, Mario. Pangaramatam iti naglakwam iti daga, Mario. Ipustak iti sugal, tapnog doble ti kwartak. Anya, ala, sayang ti kwarta. Sana sayang, basta mga bakak. Masiguradong nga rod ang mga baka. Pag negosyo talaangan, taore siya ti mga sikaso. Saan? Kanon tupay nga umado ti kwarta. Mabayag nga umado ti kwarta dita. Ne, apay nga asublatam ti daga, kat da kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang kong aminan, manang. Uray pay! Ay, saan mo ta kasta? Ipakadayo pa'y mo't nga umuna saan na kasta? Kasanon nga dagiti mulam eh. Sige, manang Andrea. Uray apitin nyo pa'y amin nagitimulay, oh. Tayin to na apitan, sublatag ton. Anya? Oh, adto ti papeles ti daga, manang. Mangipanagnak, anagatang ko da jay. No apay mo't ngamin ngayon lako ni Mario ti dagana ah. Unay mo'ten. Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga, Romana. Awanan amanang. Insugal ni Mario kat naabak. Aniya. Nagapa kami. Isopi manawa ki Jebalay na. Siyak ti pagpupudutan nagapoy ti pan nakaabak na. Manjakon manang. Sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka day ta. Saan kay matkid diya nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo't tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaep ka ka din? Inton bigat, manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko a Romana. Ha? Oo na, manang. Day talaga yan. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. Bye-bye amon na dya, Mario. Di mo sublian da dya tao. Talaga dyak kayatan, manang. Ngamin, kanayon nanti pa nagapami. Sige, inta nga ron makitang dan nga graw pinton bigat. Barang mapansin na kamanan ni Rico. Ha? Ay na, agpapansin ka kankwana, Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo mat manang, kababain. Pagbainam ko ma, kat sikatiin nagpatpatayan day dya Rico ide. Baka isuasana na nga sa asawa, ta sikatirurayan na. Ha? Anya tamom ngay, iso ano agaramanan kan ka, wen adagos ti sungbat mo, Romana. Manja, nakababain day tang ibagbaga, manang. Ay na, managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan, iso asyak lang ti umay makipurdiya, ah? Ne, apay ngay. Anyat pagbainan na, manang. Ay, jak man mo ngam, makonkonsensyan samat, gapu iti panang paay na kan ka idi. Anya? Mababain unay kan ka, Rico. Awan ti rumbang pagbainan na. Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kan kuha na, manang. Narigat mo't no ipilit ko ti bagik iti tao, asaan mo't mangayat kanya. Ay, kwa, kinapuno na, sikat ti love na. Sika kumati pag-asawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Nawayaman ng jekabsat ko, Rico. Mabalin mo't nga ituloy mo man ng taagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday chay. Kwa, adamot nobya kon, manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Mawis ka ito, manang Andrea. Ay, kunak no awan pay. Adan, manang. Ipasyar ko to dito lugar tayo. Tapno makita, ken mamamuyo akakalugar. Anya ngay. Di nabainan ka, Andrea. Tatang. Naitaka nga main. Sikatin ang irobo iti kabsat mau. Ha? Pinilit mo anak asawa ko ni Mariaw. Anya ngay tinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di da nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem kapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. Tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na.
Naturturay pa yung siyak. Iso ti makakaadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at amin ngay bagbagana. Sorry, tatang. Pakawanindak ko ma. Di ta adim ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya? Sorry, ading ko Pasensya anak la ko man. Awan anyaman naman ang ngamin kinayat ko mutlaang tinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat adu ti pamuspusan. Adda ditan nalpasan ti amin. Tikit di rumbang aramidin tayo ita kat mga barwanan tayo. Wana ading ko kat ikarik. Jakon pakibiyangan danyaman a desisyon mo, Romana. Rumbang laang. Tasan arobot na itakabsat mo. Basta dikdik taramlatan. Madamit bukod na panunaw. Iso ano anya ti desisyon na respetuam. Nulakit deta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amen. Uhan, tatang.